Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi, Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponita. Karbi Anglong Autonomous Council CM Pen Arboretum Kam Craft Center Conference Hall along Phelangpi Mai Ingni Ponsi. Pining suri hini ra engkora trok la pening kora trok si Central Budget along Karbi Anglong aphan kuti pharu hini an panong ponlo pusi CM Ronghang kapangdak. Thang ni phai ke thomar ni dipu Arboretum Kam Craft Center Conference Hall along CM Dr. Tiliram Ronghang Pen Phelangpi Mai Ingni si suri hini ra engkora trok la pening kora trok si abaha Central Budget Pen Karbi Anglong aphan kuti pharu hini atangka ke panong ponalam the kapangdak. Phelangpi Mai along Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tiliram Ronghang Pen lam theke paklangke non suri hini ra engkora trok la pening kora trok si asengkan Central Budget along North East angkang along ke paching thura sai ke claim ke dam ji aphan kadu kavi kuti suring ko raner ke batangka panong ponlo la so long Karbi Anglong angkang pi along ta ke thedung ka pacharli ji aphan kuti pharu hini an panong ponlo la so tangka pen penang an kaching thura sai ke claim thek ponlong pu pusi ningji pon kedam tangapor Prime Minister Narendra Modi pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma phan kachuning ripona teng pensi longlu lapen Karbi Anglong aphana baha 60 la long ripu matha ponsi ke paching thur ponji aphan si la so tangka pathik ponlo pinpur me nona phong baja da long la puan tangka nang ke pabat pi pon la ke komania song pen lamdon ka che tok pen la pukalipin pen si baja da long tangka nang pabat pi pon lo pusi CM Ronghang pen ning J2 kedam tangapor Karbi Anglong aphan direct funding nang jipu ka chuning ridu na tengsi nona phong ke cheng siang deng ki chunang theklu pusi CM Dr. Tiliram Ronghang pen ning Jipon Dipu Pen Relson Hanse report Karbi Anglong News Channel আজি আপোনালোকক মাতা হৈছে যে আমাৰ এবাৰ 2026-27 কেন্দ্ৰীয় চেন্ট্ৰেল যিটো বাজেট এই বাজেটটো আমি Karbi Anglong Autonomous Council হৈ Karbi Anglong ৰাজ্যৰ হৈ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি হৈ আমি আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ Karbi Anglong কাৰণ সেই বাজেটটো আপোনালোকে জানে কোন প্ৰথমবাৰ যে নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে বাজেট ইনক্ৰিজ কৰিছে ডোনাৰ্ছ মিনিষ্ট্ৰীৰ জৰিয়তে 28,000 crores for North East for all round development North East গতিকে আৰু কোন প্ৰথমবাৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰে Karbi Anglong Autonomous Councilৰ কাৰণে 200 crores বাজেটৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে আগৰ দিনত এতিয়া গতিকে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ তেখেতৰ নেতৃত্বত আৰু ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰৰ তেখেতৰ নেতৃত্বত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেতক প্ৰপ'জাল দিয়া Karbi Anglongৰ অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কাৰণে 200 crores পুঁজি দিয়াৰ কাৰণে বিশেষ পুঁজি বাজেটৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কাৰণে মই Karbi Anglong ৰাইজৰ হৈ ধন্যবাদ দিছোঁ লগতে বিটিআৰ পাইছে 156 crores আৰু ডিমা হাছাও পাইছে 70 crores কিন্তু Karbi Anglongৰ কাৰণে oldest 6-door district in the country largest 6-door district in the country we got 1952 this council 23rd June গতিকে যিটো নেকি চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে যে oldest 6-door ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আটাইতকৈ পুৰণি 6-door ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে কোন প্ৰথমবাৰ যে 200 crores বাজেটত এটা অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কাৰণে বাজেটত এইটো দিয়াৰ কাৰণে এটা ভাৰত চৰকাৰ আৰু Karbi Anglong Autonomous Council চৰকাৰে ইতিহাস সৃষ্টি কাৰণ কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ এতিয়াও এটা পুঁজি Karbi Anglong Autonomous Councilৰ কাৰণে এইটো পুঁজি এটা বান্ধি ধৰা নাই কিন্তু এবাৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ 200 crores for all round development without agreement আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে আলফা এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছে আলফা কাৰণে ভাগৰে দিয়া হৈছে তেওঁলোকে শান্তি চুক্তি কৰি দিছে বা UPDS আগত শান্তি চুক্তি কৰিছে তেওঁলোকৰ আৰু আমাৰ DSD ছয়টা সংগ্ৰামী নেতাসকলৰ শান্তি চুক্তি কৰিছে তেওঁলোকেও পুঁজি দিব পাৰে কিন্তু এটা Karbi Anglong Autonomous Councilকে কাৰণে যে বান্ধি দিয়াত কৰিছে এটা Karbi Anglong Autonomous Council ইতিহাস ৰচনা কৰিছে তাৰ কাৰণে মই ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বেলেগৰ বাজেটৰ কাৰণে আপোনালোকে জানে গোটেইখিনি বিতংভাৱে আমাৰ স্পক পাৰ্চন আছে ইয়াত আমাৰ
আমার বিদারংকি আৰু আমাৰ মুলেন ফিলিং ডাঙৰীয়া তেখেতে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দলৰ ফালৰ পৰা ক'ব তেখেতে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ৰাজ্যিক সভাপতি গতিকে তেখেতে আপোনালোক গোটেইখিনি বিতংভাৱে ক'ব কিন্তু মই কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল হৈ মই যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ সেই বাজেটৰ গোটেইখিনি আজি কেন্দ্ৰ পেছ কৰাইছে আমাৰ ফালৰ পৰা আদৰণি কৰিছোঁ মই কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ হৈ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ মই আদৰণি কৰিছোঁ। Karbi Anglong District Congress Committee amai phuroto ning tila penaria sangho tumpen Dwarbaguri Press Club asai hemalong Phelangpi amai kangni tangte kupialam theisalang ni tumpen kaningje ponma angton penar ju ik sinang Dwarbaguri pen Edwardson Crew report Karbi Anglong News Channel Council hoi pensi PGR VGR afan bangke mai phatanglo hula swab mai long si kado kawi political party social organization pen danglok je eviction bangke Supreme Court jitu judgment doko po la bangke chedon sarlo against the mangle eviction no puchedon sarlo pini arniye bangke MP pen MLA pen danglok kado kawi council ham thangstame a सरकार तुम अंश तमे एडमिनिस्ट्रेशन तमे बीजेपी अरिदेंग से दोलो लके तुलिराम रोंग हंग के प्लैंप्लिक के आप ए जे अल्लाह हनिंग के हंग है लपेन अल्लाह के कार्बी लोंग दाम लोपलोते एविक्शन कुरी पो मथारी बांगसो लोंग दाम लोपते एविक्शन न करे कुरी रे के पीपल होते मथा नहीं डबल स्टैंडर्ड आ डिसीजन अबे लसो पत्सी पिनी अहक पे निंदुगलो अल्लाह हेम तमे बीजेपी तुम हियान मेच काई दुगलो lahalo puli lamke pijar bijwar lamke take nomla patuni ke stong long do na nikke bade tilo nikke bang la ruling party tum election unjina ame tum ki basa lam nili tungi puji banke hala swat talks government pen hala dagitu keche song atum hedi kupi alam tong kaching ki keche thanane nangli ta rolam chini inde nili tum ta chini inde hala tum angbong si ke chingki che than do la penili tum phanda nang hang he la pen belek belek political party pandang he matru BJP pe lang tum si ke do la si lang tum si chichini lo kupi tanga chingki che than ne la si kupi don si lang to will power do ma be ma kosonang deng si ke chingki ma alang tum upor si nilbhor kuri lo la pen kuri ji kuri re tame la bangke BJP tumari deng si do lo sarkar alang tumri deng si do law and order tuliram rahang puloke police DC mur hatote ase pu alang puma pu pe along long video pu ante along pe long ke nideng ave ke la sila somri ke alang confused he himself is a confused man lang Karena itu cuma dua bagi hawalo CPM juga tuh mana so tuar mau selama mau tanda lah so tuar kita nggak pernah pada ini cuma sompen aku ani kasih tidak boleh nang li tum phan ki puji pu bang hedi laki BJP tum leke claim kam kali nangli nili ta chini BJP wangwen ko congress adin ho dalamara arlok pen congress ka ching hora bang pudhuram lekthe banda abbo di diringlong mohening ti banda abbo hala so ke chi song atum pini tuliram rong hanglong ajat odun long le hala so ke chi song long nili tum ke photeng bulute nili hem boita thong kep rong bong har long hele nang kya di phu hem long grade 9 nang long nang ke bara teng lo putte nili nang li tum ta lam ninje du nong nai sita hala swat tangka poisa MOS package 1 2 pen hedi MOS 1 MOS 2 pen ka do kavia tangka khoros lab special grant package to la hal hai poisa pini arni ki du ke lak rong rada tum long dun de di phu taw na long tuiram long ha ning hang ling towar thap towar pru lapen kam ke claim andame ake me claim klepini talang rang so towar tara lang so towar mesena towar ta puret aru ke paklem thu fisari towar thang hingno ne pin ke pa phu pen ma ko paklem thu lulang so towar thana towar thang hingno ne pin pen pa phuk re ako ke claim thu tamane lahai ke kado kawi bidikang lim alang poisa election nang kile lo poisa ki chonghuji poisa ki ulaiya towar si alang ke claim lapen ladak CPDM dike lapen hu porpung tarapung hedi kam claim bustame
BJP a contribution thang tabe dake. BJP has nothing to claim here. It is not their contribution. Laso ke pia banke kupiloma MOS kichitok Congress adin hut kichitok. Lape nona phi jitu kenele ba tum hut tame talks phanke Congress tumsi initiate kurilo. Hul hai a talks a paisa a package a road map edi hal hai package posi eklam nabi. CPDM dike lake mentu ne beziklam nang apo. Lapu jo ik joiram CM ke do hotsi ha Siloni jan pen kahoran ke di state highway pon edlo lake. Mentu ne pencil hai towar ke tang enapo. State highway pon pe enko si hak dai huri pen hak kahora ansi Dwar baguri la so towar ansi PDM di ke Congress adin si delong an ke kim edlo selam edlo sita pini arni la ana tomon ke me lan atmosphere ke me an kang samri kang somdok je arlok ke song to ave pin huta pe pochi claim thek theda. It is completely the failures of Tuliram Ronghang and the BJP government in the council. Lahando na ito mato. Sir, kaya ora hawar long stami damage long Nijang Karbiang long tharwi hidia long pen APHL se song pen bike rally kapaman pon. Thang chiklo ni phai ki thomar ni por phai sir ke pen APHL se song pen bike rally kapaman pon lake. Nijang Karbiang long ke parlo ko pili constituency arlo tharwi hidi pen APHL se song atum bike rally chengpon si langmi pi lang that lang chithing kandong HDP hidiso sotra dera mukam thitiaram puthau jengkha men miji pen nangjirui si Phelangpi atowar krong thoman nang palilo. APHLC Kopili constituency pen patir piponsi non kewang JMLA kiligalong BJP asong aphan paremsi APHLC asong aphan ongdung awot pipen kapahay ponji aphan Serak datheng nuwan kedamtang PGR VGR alongli eviction nangji pot HPN ponsi hunger strike achi song pen e jaha katun helia mu cholo lapen inu da phrandam nanglo bangso phit Assam government lapen Karbiang Autonomous Council kachari atum Guwahati arong supia long chingwai chingsai pen lamdon chetok lo sita non anta PGR VGR alongli eviction sedada joksi APHL sia song atum ning kang samsia joksi bike rally dengpon nang koklo kusi ningji pon Kheruni pen kamsing dera report Karbiang Long News Channel punon ang ton ki kilong nangi akan nanta dahang CPF hempo punon pini Orunado jabka de songka punon dah kai tuman kilong thalo dame ilikar bi tribal tum an tham kilong le towar punon thang akime sen ave lang me punon akime sen ave dasopati ning duk ning KYC din tum kida la BJP sarkar ke kacubai ani kan bang nak kacubai akon ke ong kacubai batai ke ong si milit paklamu kami nang ke dampang ke somlo ka bidang te ka bi puthur pe ka jisong anta bidyar akan tanang klenti ponang ko tumpi nang khale bi popta nang khale bi pe bolong pa ma sia long si don rok thobe ka khale ampi dakhilo ke thenai lo punang ki pu la ni hon tu pit ni oi pit la pen hala so mon de no anta ti private ni thome apor ka to hon pe no anta la so Kalau makan sih kalau yang dalam pohon aku makan sekali ini dengan kongsen aduwe labang so press media ajak tulis kami dan itu panang ribe itu panang kita dulu pada orang mana suruh lo kasih dak ini itu baca tu dak itu konsensi office bearer dan aku yang itu kalau saya mesti assistant secretary dan itu melong office bearer tado itu mau kehai laga do itu manda ini culo lo alang itu ngacet tong don lakan labang so mai ni tun kapang dak pon alam ke wangila prelo je itu munit tatum matha prang da kok kahai hala bang so matha khas dame munit tatum han kapachini ju masih kedam tang 2025 dan tang dame election itu hala bang so masih rada tong phat labang so dia sonta katam dun bakal alang itu man tong tulo dame RSS atau dalang itu man tong masih lakin dia election election driver pada fix kami sesong atau dah sesong sudah non apa nang ini lo aku lah bakso aku mau nang nanggap tudang itu sedami hopet bang ke isu lakin ini APHLC pensi hak keceng kami babang so isu jadi nanggap lakin bijar alam ke apa pindah nalong kami kalau dak bijar along le
hala dak ka thai le ki railway le do sada ada track le do sada me hala dak thai le la kan ni to hit proper evidence ni to la bang dong dam la ka tu mi di facility ni long la ba si la son pulote ni tum dak kar yang long sta me as far as Constitution of India la pen mini constitution na rona teng kan pulote la ke state la ke central government la bang solam ke na ko ni ni hin kan la ha do dang la la si ni to pini la bang so really la ke APLC atom ni tum dang PCC la ke diplom pamben jinglum pensi la bang so kiduk lo Puliam rong hang alang li ni lo all round development ko selang li lo sistem ni do ke do la do sai ke lo la bang so bai ni ke alang li ke dam ta dong ko ni long clip ko bak lo alang li mas joining ke de along tin sta me alang li si chak lo asi jong si chak lo te arti ga ti kun da si ni ke ni tu me takam long le arti da me takam long la halo ni ku dam ya la ben la puson tak tak si anong me ke som ke du pik variety lo da puta som sa me akuwar bang ni takam long la si chiklo ya nang bong bukuri ghat la pen pu bijar arlo stame le topic ke bikin one month ang bom social media lo MNC stame lang post le la sikar biang rong bang people pang krege la hello la sila bang so lama bang ke rad tumda chini nang ko ahok ka chisong tumlong ahok penal tumta nang chirap ni ko si tabdu ka be kar biang rong or ke ik mari bong mari tum panda mili hin stame nang tum phanang chini ro wan si mili lam ke niji pensi kan lo kal do Jatalong Boranglong Forest Bid Office along pang thek thema te odlang no tum forest asai hem phangno te kanglap thang achiklo ni phai hiniar ni West Karbianglong Chinthong constituency aduya hoyalong mate Jatalong Boranglong Forest Bid Office along pang thek thia mate odlang no tum forest asai hem along katum pradam pusi birta arjulong bangso karjulong penmen adimak long an paledamlo Chinthong amri KSA head branch amai phu khorsing rong pi pen pachini pon thuke majok abang phuta son department asai hem mate forest bid office aduya hoya long la son otlang no asai ki claim kledet nang ji la pen pasik sak sadet nang ji pusi sodak pen pachini pon la son si kedam tang hutta son si joy pen claim tap claim pro joy ni kisung chitong nang kok titi pusi waidak pen pachini pon mate mo ki juda pora hotke khei hijan si hutur chelong lipu Lasi khorsing rong pi pen Jatalong Boranglong Forest Bid Office along paledam si haladak forest asai khia tum pen chethan si angton pen khiriki inghap glass hei hui anta phalang nola bajoini forest asai khia tum pen ta nang than dun la pen forest asai khi ki kompen ki do ke thak mate duty ke dam je phanta che komrom titi mate kasik sak the upusi nang pachini dun an partami labang so ghotona ke phola ke arni kangsam por 5 thia por pusi khorsing rong pi pen berta nang pachini dun Berta pangrum do na bang Bhaskar rong pi report Karbianglong News Channel hormu ahortar lang me ka chosok ahormu jo lai hilop filter lai hui bang ke lang ki ju na filter lo lai sop theng pikang lap lo pang thek the bang photum theng pikang hu alang litum agom kelong gariar ki agom kelong pen kar julong pen alang kar julong pen alang litum duty ki dam unbom ke chutun chodang phule jol hai top theng lulu theng lam der lo sop phangno paluksan pitikang lo alang litum kang ni bom duty ajo ke ton mate anar lu lapu duty ke do hut kang ni alang litum ang anung dai alang litum jitu achier puta pulo areng kelo alam pen ke sop paluksan phangno theng pitikang lap lo aselang ikha lahilo nilita birta kelong pen niltum kar bilu charli asong kese Chinthong advance pen setame birta kelong pen amat akuna homri fit lo nang homri teng pen sop amuton thek pon long lo kadam nang pajiri lo kado non nili karja bom la ke ladak Jatalong Boranglong forest sub bid office long lapen nilimen ke khorsing rong pi nili ki dom la fer nili ka bilu charli asong kese Chinthong advance anei senon ta khibom la nili ithithini lam kaningji ponangkok lapen kapeklang ponangkok alam the lapen ladak nang ka humri alam the ke labang elo atumi niphai ini thang achiklo ani kang sam por 5 clear por adak Boranglong forest sub bid office along
pang thek thek thia bang phua tum forest chokomar alang litum duty me thang sai chadam un bom por hu pang thek thek thia bang phu la pen abang phia tum ladak borang long forest atum stop alang litum ki do bohalong khirki ting hap at glass ai hui ka theng tikang et la pen ke alang litum chutun chodang a hormua hortara phuli pukok pen chenglok alang litum kang nian anung dai dai hui anta theng tikang et la se madule klem sa tamin litum kar bilu chari asong kes e chin thong hedra sa hin pen ria pin rem lo alang litum pan condemn lo la se madule la son klem sa tamin ki wang jelangar ni alang litum pan sodak pen pin rem la pen ritar lipon vek nang ji la pen arona teng pen la son sailang no ka choklem la son hormu hortar isi department office kaya tek abang tu pan bangke sodak pen ritar lip nangi la pen arona teng pen insai pon vek nangi kusin itu kar bilu char le song pen chuning ri pen lo la pen patini pon la pen isi ke chuning ri ke thedung ke nang sot ke la helo ladak ke lak borang long asabit wali na hok asabita ladak border area bangke alang li tuma pan ke claim at chokomar la inam raikom at chokomar alang li tum pan banget hom PCB chom titi la si la ahoy kidu along asabit an atum ban bangke forest chokomar alang li tum pan munit apai poong nangji la pen hini bangke la helo je ladak alang li tum a boundary mate alang li tum a kem isi ka protect apan isi boundary wall akenang sok lapen alang litum kijun alang helo pikpik ke cosok damna ningkreng apor bote alang litum lang preng et la si prabjing pen la JM jol জীবন mission seta kalite district council pen elitum pen kopisi askim kidoma hala bang prabjing pen elitum karbi anglong autonomous council elitum kaching honne CM Dr. Tuliram Ronghang la pen ladak non kido unbom IMC Deputy Speaker Sara Bijitru alang listame prabjing pen nangkachi humri le pen nangkachi lang la pen lahai ladak akenang sot isi kenang sot ke boundary wall hini bang ke alang litum kijun alang ke thoma bang ke alang litum ladak gate along isi solar light street light la bang ale litum han akenang sot la pen hia bang ke la hilo dat raikom ingnan raikom masai ki ke klema chokomarawi alang litum bang thom bang hilang tuman bijom ase hala bang akenang sot pusi pini le bang so social media long testami nang sakini glo apen tuning ripon lo kasi non la so incidents tumi for 5 year por madule ke claim satame laso ke claim vek abang puan ilitum prabjing pen ritar lip nangi la pen ke non ki khibom Dr. Tuliram Ronghang Karbenglong Autonomous Council ACM alang lisame labang so puthak important tipen inisiatif alang likaci NG la pen ladak non deputy speaker Sara Bijitru kasame nang sekol Serak ji apan si tuning dipon padi krim lo kado lamun son Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu